quartier masengo kanyenda référence en face wa banque centrale Saint-Adi église bantu ba mutisumbu cha mwana wa mkasai mwana wa mkartier pole la mwali Jean-Luc Tutu Estat yenu ndio tukuja salongo vanji Kulobo kwa kaja d'abord en face wa banque centrale oui watu jitu mwana ki hachil ani hakumona kujibubu wale pedi ajibu mbona insécurité ijumu maaveni c'est ça manyano ajimu injeu kila butoka litwenza assainissement wani hajibantu balo na shimutu chena distance mona ngane nuko na shubula mona ndo kutoka kujiri amwa individuel fonds privé mais dinanga ja muso kwa ni vile wenda kwa Wani mujumu wakwanga takwa mena mujumune na mujuna wa bengi secrétaire kile taji mwele seto me mwane no wa muka atse mo mwele Nyumba ya Jean-Luc mututu